Тыванчер живына славыржинче пушхуна чываш салдаге тыванчере даврынче. Варна районинче шельбюш ялинче щитмельщи чешул гайла пурнышран уйрылна Александр Платонов фронтовик пассыв булашыч. Унын шымишакине Смоленск облачинче шыравжезень ушкане тупна. Александр Платонов пинде дохыршыр вундохырмыш шулда хирбуш ялинче журална. Пинде дохыршыр водырдохырмышинче ширимри качы салдага гайна. Беларусь республикинче шардивишне бурнышлана. Тыванжыр живы наслывыр жибушланзан Смоленск облачинче тышмана хириш шабышна. Мускав живыхинче шарсем хюделеве хадырленна вахытра хевеляныш фронтжен вундохырмыш армейинче шыр-ширыммыш артиллерий болге фашизла дытса жарастезе кунен жырын хаяр жабы жүзінче юндыкна. Тышман тангызене тіптуна. Премеш линче выртны окопра пәжі ячекинче вол телефонист болны. Унын өші пирин каупысы падінче расчода пәлдермеле болны. Ваземпені ташман танкіземче легеде, елікмече сылымы рахпемеле, аяка рахпемеле, малараге. Хорушы шабы жүзінже полкри пенит лазалдакран ширеме яғын жингына жыры юлна. Шапла варжы бұшланзан тебірігі ойықранах Александр Платонов шабы жу хиренже пушхуна. Перенятие Платонов Иван Платонович, хойын пичешне Платонов Александр Платоновича тыршыбек шырарый. Военкоматсине кайса жүрері. Ноту паси болмаре. Халі вара щитмельшиже жул ирцень унын ютне ярцево хулинжи штурм шырава тряжы дупна. Волга микенне капсулари хуттатки тада салдак ятне ширзахуна кажықтырық бәлні. Иртне гунзенже унда паттыр салдагын тыванезем житсе келні. Перед Смоленск шырыжинче пиде числаса, пиде лайық боқса, хизеплезе кетсейлжіш, хизеплезе затсаяжіш. Либерунжын візе давдават бір, пиде аван, хал волкунда келнешін Эвербурге савынат бір. Щитмелді хоршул ирцень тыван ялне даврынна салдак пазы булашаганзем хирбужинчи культуры жүрденжі бұғынжеш. Варнар жиргевен бажышке Александр Атте тубу күменче панихиды дуры. Ундан азыну үш пүже иртірі. Шыравжызымбе кадетсем, шаржиннызем, ял ешпа аякран келіні хыназем дұқса қалашырыш. Күнда Александр Платонова астываганзем де бұрға. Сағырвунчичері Валерий Волков самахран ендешне салдага азатныне аза илжі. Унчухне бол сағыр жылда бұлна. Сандыр бітсе бұладын ман. Бар он шылын манба тағына өдір бір мүшілді емелі. Он батне пұрба ұйлама шүреті біртші. Білі күмілі жидземізім. Білі атылы білі юрадатшы, келіштер етші. Щитмельшиче жулкаялла хыбарсыр жухалына залдак чын-чын паттыр булза даврынжы. Шилдыманлы ебе забашындалыға бұқмазырақ, ына юлашке жула азатмашкын чилай жин бұхынжы. Масара житсен салдак чөнін канлехішін пажышқы тебірхут панихиду дұры. Ундан паттырзене бұдарны жүхнехе ела ергебе сывлышра вижі хучен пожалза сикерлеттерджіш. Хижанда бұлін туғынат тезе шутланы, постоянно кетне біріні. Ну, пульчевал, знахта. Туры булыш небе, она тупрыш, визгильдиш, подарджиш. Спасибо пурнеде. Кітме білеген телейлі деші. Шакпулым Александр Платоновын тыванезем жын гынамар, тыван жыржыва юрадаган кашни жинжын, уйрумах шивых шиннезене варжыра жуғатнезем жын шаныш параган сываплы замант пульжы. Ширемеге жулги кача, шал шитмілдіғыр жулғышын, келе тыван яла келзе, тыван ашаны шумынжы. Тенек келзе выртыры. Тыван жыржывы наслывыр жинже, чаваш шинри аллыйыги бенжин хыбарзыр жухална. Шыравушканы зембара шулзерен шаржыр салдакшым мишаккене дубашы. Анжақта візінжен 2% гына камбулныне балартма булдарашы. Нумайыжы ятне живне жирны худа капсулы ышне хурза жүремень. Чавашенгіларым Вале Алексей Енекин, Никита Углев.